Moi ya ratang ke a o dumedisa lebitsong le letle la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Sontaheng sena re boetse re tlo ntshetsa pele boithuto ba rona ba molaetsa wa manyeloi a mararo. Karolo ena ke ya bobedi, mme sehloho sa rona kajeno e se reng efangedi ya ka mehla le mehla. Sehloho sa rona ke efangedi ya ka mehla le mehla tlasa sehloho se seholo sa molaetsa wa manyeloi a mararo. Jwale ke tlo kopa hore ke tle ke behe mantswe a makgutshwanyane a thapelo. Ntate Modimo wa rona ya leng mahodimong, wena morena ya entseng mahodimo le mafatshe le mawatle, dibaka tsa metsi le dintho tsohle tseo tsona, wena ho iswe tlotla le poko le thoriso le matla le borena le bohlale, hobane tseo tsohle Jehova di a o lokela. Re a leboha morena wa rona ha e le mona o re tsositse re ntse re phela. Ho na le ba bangata ba neng ba lakaditse hore letsatsi la kajeno ba ka le bona, empa ntate ya leng mahodimong ha ba sa leyo lefatsheng lena la ba utlwang. Hore ebe rona Jehova o re file monyetla ona, ha se ka lebaka la bohlale kapa ka lebaka la tse ntle tseo rona re di entseng pela sefahleho sa hao, ke ka lebaka la mohau wa hao fela Modimo. Ba bang ba rona Jehova wa bona hore re santsane re kgomaretse sebe, mme ha re ka shwa re santsane re tlatlapetse ka dibe le makgopo a rona tjena ntate, bophelo bo sa feleng re ke ra bo bona. Ka hona o sa re file monyetla motle wa hore re bake re sokolohe, mme re bope dikamano tse ntle le wena Modimo ya leng mahodimong. Re a o leboha ke hona Jehova ka lerato la hao le dulang le qhibidisa dipelo tsa rona ka mehla ha re le bona. Re a leboha ke hona ntate, re se re kopa hore o tlo qale rona boithuto bona bo re tlo tla re kena ka hare ho bona kajeno. Bula dikelello tsa rona ka hodimo tsohle, bula dipelo tsa rona e le hore re tla ka amohela molaetsa wa bophelo, molaetsa o tlang hore tlisetsa pholo qetellong. Ka lebaka la Jesu Kriste morena ra rapela, amen. Ba ratuwa re lebohile morena ka tsela e kgethehileng ha e le mona re boetse re tlo tla re kena karolong ya bobedi ya boithuto bona ba rona ba molaetsa wa manyeloi a mararo. Jwale ke tla leka hore mohlomong ke etse kakaretso e kgutshwane fela ya boithuto bo fetileng, hobane jwale re sebetsa ka ga nako e kgutshwanyana haholo, e leng nyane ya metsotso e 30 minutes. Jwale ke tla leka hore mohlomong se ka pheta dintlha tseo re seng re buile ka tsona nakong ya ho feta. Ba sa kang ba le monyetla wa ho shebella thuto eno sontaheng se fetileng, ba ka sheba hona le boteng lena la Tseba Bebele, thuto eno e ntse le teng. Hape ba ka etela YouTube mane channeleng ya Tseba Bebele, thuto e jwalo e ntse le teng mono. Jwale dintlha tseo re ileng ra bua ka tsona nakong ya ho feta e ne le tse amanang le molaetsa wa ho qetela lefatsheng. Jwale ke moo re ileng ra toboketsa le ona o tiisa hore molaetsa ona wa manyeloi a mararo ke ona molaetsa o tlo botsisa lefatshe, ke ona molaetsa o tla re ka morao ho phatlalatswe Jesu Kriste jwale o tla tla ka maru a lehodimo. Jwale a bontsha hore ke molaetsa o tlisang tshepo lefatsheng la rona le timelang. Jwale ditaba tseno se ke bontshitse hore di teng thutong eno e fetileng. Jwale kajeno re tlo kena karolong e bohlokwa ka tsela e kgethehileng. Ke se ke bontshitse hore sehloho sa rona se re efangedi ya ka mehla le mehla, efangedi ya ka mehla le mehla. Jwale ditaba tsena tsa rona di hlaha ho tshenolo kgaolo ke ya bo 14 ka temana botshelela le ya bosupa. Re tlo tla re di bala ke temana tse pedi tseo re tlo tla re di sheba, hobane ke la ka bontsha nakong ya ho feta hore ka ha re na le manyeloi a mararo, jwale re tla nka molaetsa wa lenyeloi la pele, re fetela ho la bobedi, re fetela ho la boraro. Empa ka hara melaetsa ena re tlo ithuta hore ho na le ditaba tse ngata ka ho fetisa, mme kajeno re tlo tla re qala ka molaetsa wa lenyeloi la pele. Jwale ke a bala ho tshenolo kgaolo ke ya 14 ka temana ya botshelela esita le ya bosupa, yona ha e fumanehile e baleha jwana e re hape ka bona lenyeloi le leng le fofang mahareng a lehodimo le tshwere efangedi ya ka mehla le mehla ho e bolella ba aileng lefatsheng, le ditjhaba tsohle le mefuta yohle, dipuo tsohle le merabe yohle. La re ka lentswe le phahamileng tshaba Modimo isang kganya hona, hobane nako ya ho ahlwa ha ona e tlile, mme le kgumamele ya entseng lehodimo le lefatshe le lewatle diba tsa metsi. Jwale ke yona molaetsa wa lenyeloi la pele. Jwale ke tle ke fane ka tlhokomiso fela mohlomong e le ho lelekella ditaba tsa rona mona hore ha re bua ka molaetsa wa manyeloi a mararo, jwale ka o otloloha re shebile lenyeloi lena la pele leo ho thweng le ne le fofa mahareng a lehodimo, le tshwere efangedi ya ka mehla le mehla. Re tle re elellwe hore
lentswe lenyoloi mona ha se hakalo hore re tla be re bona lenyoloi jwale le le hodimo mane le sebakeng jwale le fofa e le lona le bolellang batho ba a ile lefatsheng efangedi ena eo re reng ke ya ka mehla le mehla kapa eo bebele e reng ke ya ka mehla le mehla ha ile hantle lentswe lenyoloi mona le tswa lentsweng la Senyesemane angel mme lentswe angel leno la Senyesemane lona le tswa phetolelong ya sekgerike eo re ka ifumana pokelo ena ka ifumana tlotlontsweng ya Sir James Strong jwale ke lentswe le bitswang angelos jwale angelos eno e bolela fela the messenger ke hore ka Sesotho ke morumuwa ka mantswe a bobebe mona re fuwa morumuwa e le hore o phatlalatsa efangedi ya ka mehla mehla re tla ka hopola hore ihle modimo o entse ka bomo hore efangedi ena e bolelwe ke rona ba etsa dibe re tla ka be bopaki ho lefatshe hore matla a efangedi a ka fetola moetsa dibe a moetsa mohalaledi jwale ihle efangedi ena ha ya fuwa manyoloi a sa welang sebeng pa e fuwe rona dibupuwa tse phelang lefatsheng hore re bolelle ba bang ka mora ho kgodiseha hore Jesu Kristo fela a re shwetse mme a re etsetse tse kgolo jwale ke ntlha bohlokwa ke batlang hore re tla ka itoboketse mona hore ihle ha re bua ka manyoloi a mararo ha re bua ka lenyoloi le fofa mahareng a lehodimo a se hore jwale re tlo lebella lenyoloi le ntse le fofa sepakapakeng mane e le lona le re bolelang efangedi jwale re tle re wele ditabeng tsa rona tsa kajeno ke hore ha re sheba taba ena e bolelwang mona kgaolong ya 14 ka temana botshelela re a bona hore ho hlaiswa morumuwa yenwa yo ho thweng o tshwere efangedi ya ka mehla le mehla jwale ha re hopola hore ihle sehloho sa rona ke efangedi ya ka mehla le mehla re tlotla ge manolla taba ena ya efangedi ya ka mehla le mehla re utlwe hore na bebele e reng jwale potso ya pele yeo re lokelang ho ipotsa yona ke hore na hantle efangedi ke eng hantle efangedi ke eng mme bebele e re fa karabo e hlakileng mabapi le taba ena re ya bukeng ya Baroma mme ho Baroma mane re tlo nka kgaolo ya pele ka temana ya 16 Baroma kgaolo ke ya pele re nka temana ya 16 yona e arabela potso ena ya rona hore na hantle efangedi ke eng jwale e baleya ka mantswe ke yana e reng hobane ha ke na dihlong tsa ho bolela efangedi hobane ke matla a modimo a ho pholosa mang le mang ya dumelang jwale Paulos ha hlalosa efangedi mona ga tsa efangedi ke ditaba tse molemo ha o sheba ho ba Roma mane kgaolong ya boleshome ha o theoha ka botimane tse utlwa ho ya leshome ho isa bo 15 mane re bontsha hore ke ditaba tse molemo the glad tidings jwale ha Paulos a itoboketsa bile a shagolla a emanolla ntlha ena o re ke matla a modimo a ho pholosa mang le mang ya dumelang e le hore ha o bua ka efangedi ya ka mehla le mehla e hlahiswang bukeng ena ya tshelolo ho a hlaka hore ke matla a modimo a ho pholosa mang le mang ya dumelang e le hore motho ya tlang ho dumela molaetseng ona wa lenyoloi la pele o tla pholoha re tla re sagolla ha re ntse re ya pele jwale ha ile mo efangedi ile matla a modimo matla a ona ke eng hobane jwale ga bona ho thwe efangedi ke matla a modimo jwale matla a modimo ona re a hlalosa jwang ha re dumelle bebele hore e tle hlalosa taba ena jwale re nka ho ba Korinti ba pele kgaolo ke ya pele ka temana ya 18 ba Korinti ke ba pele kgaolo ke ya pele ka temana ya 18 e re hobane polelo ya sefapano ke bohlanya ho ba timelang empa ho rona ba bolokehang ke matla a modimo ke matla a modimo jwale se re ithutile ntlha pele ke hore ho thwe efangedi ke matla a modimo a pholosang jwale ka nqena ga lokela hore ho utlwa hore na matla a modimo a hlaloswa jwang jwale Paulos o boela a hlalosa matla ana a modimo hore ke polelo ya sefapano mme ka bomadimabe ho thwe ke bohlanya ho ba timelang empa ho rona ba bolokehang ihle ke matla a modimo a pholosang jwale hona kgaolong e tshwanang ho ba Korinti bane ba pele ha o sheba temana ya 24 e re Kriste ke matla a modimo le bohlale ba modimo ha re phete e re Kriste ke matla a modimo le bohlale ba modimo ka mantswe a mang e le hore taba ena e re ruta hore haeba efangedi ke matla a modimo a pholosang jwale matla a modimo ona a hlaloswa e le Kriste ho hlakile hore efangedi ena ke Kriste ke dumela hore ntlha ena e a hlaka ke hore efangedi ho thwe ke matla a modimo jwale matla a modimo bibele e re ke Kriste jwale ho hlakile hore Kriste ke yena
efangedi. Kreste ke yena efangedi. Empa potso e ka hlaha gona ebe hobaneng Kreste le yena efangedi, hobaneng Kreste e le yena efangedi. Jwale ha o sheba ho diketso mane kgaolo ke a bone, jwale o nka temana ya 11 le temana ya 12. Ho na le mantswe a hlahiswang ke Petrus mono ha ne a phatlalatsa ditaba tsa mmuso wa mahodimo. Jwale ha o tsipa temana ya 11 e tla bere ke yena e leng lejwe, ke ha bua ka Jesu Kriste. Jwale ha tswela pele ho temana ya 12 mane o re mme ha ho poloko ho e mong hobane ha ho lebitso le leng tlasa le hodimo leo batho ba le neilweng leo re ka bolokehang ka lona, e le hore lebitso le leng fela le fuweng bana ba batho ka tlasa lehodimo, lebitso leno ho thwe ke la Jesu Kriste. Jwale ho thwe Jesu Kriste enwa ke lejwe, e le hore ha hona motheo o mong ka ntle ho Jesu Kriste. Jwale ke rata haholo ha go khutlela ho ba Korinti bana ba pele chapter 1 ya 10 verse 30. Jwale ho hlaloswa Jesu Kriste yenwa yo re reng hobaneng e le efangedi kapa yo Bebele e reng ke efangedi. Jwale re leka ho utlwisisa hore na ke hobaneng Bebele e re Kriste ke efangedi. Jwale ha o bala epistole eno ya moapostola Paulus ho ba Korinti mono ba pele chapter 1 verse 30 e re Jesu Kriste ya entsweng ke Modimo bohlale ba rona le ho loka ha rona le kgalalelo ya rona le topollo ya rona. E le hore ho thwe Jesu Kriste Modimo o mo entse bohlale ba rona, a mo etsa ho loka ha rona, a mo etsa kgalalelo ya rona, a ba a mo etsa topollo ya rona. E le hore ke lona lebaka la mantlha le etsang hore ebe Jesu Kriste re ke yena efangedi ya ka mehla le mehla. E le hore ha o batla bohlale, ha o batla ho loka, ha o batla kgalalelo, ha o batla topollo dibeng tsa hao, e le hore o lokela o tadibe ho Jesu Kriste. E le hore efangedi ena ka mehla le mehla e phatlalatswang ke lenyeloi leo ho thweng le fofa mahareng a lehodimo ho tsena chapter 14 mona verse 6. E le hore ke Jesu Kriste ka sebele. E le hore efangedi eno e hle re bua ka bohlale ba rona, re bua ka ho loka ha rona, re bua ka kgalalelo ya rona, re bua ka topollo ya rona e leng Jesu Kriste ya re shwetseng sefapanong. Jwale ntlha e nngwe eo re ka iputsang yona ke ya hore na efangedi hantle e qadile ho bolelwa neng? Efangedi e qadile ho bolelwa neng? Hobane jwale ra ithuta mona ho thwe ke efangedi ya ka mehla le mehla, ke ho ka mantswe a mang ke efangedi ya ka bosafeleng, ka senyesemane mane e bitsa the everlasting gospel, e bitsa the everlasting gospel. E le hore ke efangedi ya bosafeleng, ke efangedi e tla phatlalatswa ka ho safeleng. Mme ha o khutlela ka morao motho a wele sebe, batswadi ba rona ba wele sebeng, ke bolela Adama le Eva. Re tlo ithuta ntlha e nngwe e bohlokwa mona ha re ya ho Genese kgaolo ke ya boraro. Jwale re tla re nke temana ya 15 e bale ya ka mantswe ke yana e re ke tla beha hloyano mahareng a hao le mosadi le mahareng a peo ya hao le peo ya hae, peo eo e tla o kgoba hloho mme e tla o loma serete. Ntlha ena e bohlokwa ka tsela e kgethileng, re ke e phete e re ke tla beha hloyano mahareng a hao le mosadi le mahareng a peo ya hao le peo ya hae, peo eo e tla o kgoba hloho mme e tla o loma serete. Jwale ntlha ena e bohlokwa ka lebaka la hore ka morao hore batswadi ba rona ba wele sebeng, jwale Modimo mona o bua le Noa. Jwale o bolella Noa ena hore ha ile hantle peo ya mosadi e tla tla e kgoba hloho ya Noa ena. Ha re hopole hore Noa e a hlaloswa ho senomane hore ke dragone Noa, ke hore ho thwe ke Noa ya kgale, ke dragone le diabolos. E le hore ha o bua ka Noa re bua ka Satane. Satane ke yena mothetsi wa batswadi ba rona ba pele Adama le Eva, ba ile ba wela moholokohlong wa sebe ka lebaka la thetso ya diabolos. Jwale ho thwe diabolos o tla a kgojwa hloho ke peo ya mosadi. Jwale peo ena ya mosadi eo buang ka yona e hle ke Jesu Kriste ka sebele. Ne le boprofeta bo bontshang hore le hoja jwale lefatshe le se le wetse tsuong ya sebe, Modimo ka mohau wa hae o tlo tla a hlahisa mara hae kapa a romela mara hae ya tla a timetsa le hona ho falatsa mesebetsi ya diabolos. Jwale le hoja Kriste e tla re hobane atle jwale a tlo fedisa mesebetsi ya diabolosi ka lefu la sefapano, ho bonahala ehlile diabolosi mona o hlahiswa hore o tla mo loma serete. E le hore topollo ya motho sebeng e ke ya tla ka tsela e ntle, ke hore Kriste o tlo shwa, o tlo thagiswa, o tlo shwa lefu le sehloka ho fetisa. E le hore ke mona mo thweng Noha e tla mo loma serete.
empa le ha hore jwalo re a tseba hore ha o ile wa hata hloho ya Noa kapa ha o ile wa hata Noa hlohong e le hore ke moo e qetileng matla hona teng, e le hore mmuso wa diabolosi o tlo tabukanywa ke lefu la Jesu Kriste, le hoja Jesu Kriste a tla shwa lefu leno le sehlo la sefapano, empa mmuso o lefifi, mmuso wa diabolosi o tlo tla o fellwa ke matla. Jwale ke boprofeta bo re bo fumanang mona ho tloha serapeng sa Edene. Jwale re tla re ithute ntlha bohlokwa mona ke ya hore modimo mona re bona e le yena mmoledi wa efankgedi, ke yena the messenger, ke hore morumuwa wa pele, ke yena lenyoloi la pele, ke yena ya ileng a phatlalatsa ditaba tsena tse molemo. Jwale ba neng ba mametse efankgedi ena ke Adama le Eva. Jwale re le Noa ile a mamela molaetsa ona o ileng wa phatlalatsa ho Genesis chapter 3 verse 15. Jwale ke molaetsa wa tshepo ho batswadi ba rona ba neng ba se ba wele sebeng, hore le hoja e le bona jwale re se re sitetswe Morena Modimo, ho thwe qetellong Noa enwa Satane o tla tla a fediswa mme a fellwa ke matla, mmuso wa hae o fellwa ke matla. Jwale ke ntlha e bohlokwa ka ho fetisa, mme re tla ka elellwe hore taba ena ya hore batswadi ba rona ka morao hore ba wele sebeng ebe ba fuwa tshepiso ya hore Kriste o tla atla, re tla ka elellwe hore morero wa topollo o bile teng le pele motho a wela sebeng. Morero wa ho lopolla motho sebeng o bile teng le pele motho a ka wela sebeng, empa re tle re ele hloko ntlha ena ya hore mohlomong ha se hore modimo o na lakatsa hore motho a wele sebeng e le hobane jwale a santse a na le pheko ya sebe, tjhe, empa re modimo o ile a bonela pele mme a hlafana ka leano la topollo hore na ha motho a sa wetse sebeng ke ka tsela e jwang a ka mo inolang tebetebeng ya sebe. Ha re re ba le taba ena e hlaha ho episode ya pele ya moapostola Petrus, re nka kgaolo ya pele temana ke ya 19 ho isa ho 20. Episode ke ya pele ya moapostola Petrus, re nka kgaolo ya pele temana ke ya 19 ho isa ho 20. Ibala ka mantswe ke yana e re empa ele ka madi a bohlokwa a Kriste, ke go bua ka hore ha ile hantle ha se ka silivera la ka gauta re lopolotswe mekgong ya rona ya lefela kapa sebeng, empa ho thwe ke ka madi a bohlokwa a Kriste, konyana e sena letheba le sekodi, ya neng a rerwe lefatshe le so ho thewe a nto bonahatswa mehleng ya qetello ka lebaka la rona. E le hore ntlha bohlokwa eo re ithutang yona ke ya hore Jesu Kriste ho thwe o ile a rerwa le pele lefatshe le thewa, e le hore ka mantswe a mang le pele Adama le Eva ba boptjwa, Kriste o ile a hla rerwa e le konyana e tla e hlajwa sebakeng sa sebe se ka etsahalang kapa seo motho a ka welang ho sona. E le hore pele motho a wela sebeng modimo na santsana le leano le moralo o a ka o sebedisang ha motho ya se a wetseng moholokohlong wa sebe. Taba ena e boela e tiswa hape ke taba ena re e fumanang ho tshenolo kgaolo ke ya 13 ka temana ya borobedi. Jwale ho ntso bua ka sebata mona, empa hona le ntlha bohlokwa eo ke e ratang qetellong ya temana ena e re mme se tla rapelwa ke bohle ba aileng lefatshe bao mabitso a bona a sa kang a ngolwa bukeng ya bophelo ya konyana e hlabilweng e sale lefatshe le theo. Ke rata taba ena ho thwe bao mabitso a bona a sa kang a ngolwa bukeng ya bophelo ya konyana. Jwale ho hlaloswa konyana ena ho thwe konyana ena ke e hlabilweng e sale lefatshe le thewa, e le hore taba ena empa e toboketswa le ho hatisheletsa mantswe a moapostola Petrus mona hare ke konyana e ileng ya rerwa le pele lefatshe le thewa. E le hore taba ya hore motho o ile a wela sebeng, taba ya hore Adama le Eva ba ile ba wela sebeng, ha se taba e ileng ya hlaya Morena Modimo le sumatha, ha se taba e le hore itse ha e qeta ho etsa la ba Modimo jwale wa qhaqhasela wa ipotsa hore na o lokela hore a tlise leano la topollo ka tsela e jwang, empa leano lena la topollo le bile teng le pele lefatshe le thewa. Ke ntlha bohlokwa ka tsela e kgethehileng. Jwale hobaneng re hlahisa dintlha tse, ke hobane re leka ho hlakisa taba ena e hlahiswang ho tshenolo mona chapter 14 ka temana botshelela hore ho thwe ke efankgedi ya ka mehla le mehla, e le hore Kreste re se re ithutile hore ehle ke yena efankgedi, mme efankgedi ena ra ke matla a Modimo a pholosang. Ra bona hore matla ana a hlaloswang ke ehle ke Kreste yo ho thweng ke bohlale ba rona, ho loka ha rona
le topollo ya rona e le gore Christ ehlile o bile teng le pele lefatshe le thewa e le gore efangedi ena e bile teng le pele lefatshe le thewa itse hobane motho a wele sebeng jwale ga bona hore go Genesemane chapter 3 verse 15 go phatlalatswa molaetsa wa hore ka nnete mmuso wa diabolosi o tla o fediswa mme o tla fediswa ke peo ya mosadi ka gore peo ena ya mosadi tla goba hloho ya Noa jwale ga Noa ena ke diabolosi le hore Christ mosebetsi wa hae re tla go bona timaneng tse latelang ha re ipotsa potso ya bohlokwa mona mo re reng hobaneng Christ a tlile lefatsheng ke hobaneng Christ a tlile lefatsheng epistle ya pele ya Johane chapter 3 e hlalosa taba ena re nka temana ya borobedi e re lebaka leo mora motho a hlaileng ka lona ke hore a fedise mesebetsi ya diabolosi ke a ipheta e re lebaka leo mora modimo a hlaileng ka lona ke hore a fedise mesebetsi ya diabolosi ha o boela o bala ho Matthew chapter 1 ya teng verse 21 ya teng e re ke yena ya tla pholosa setjhaba sa hae dibeng tsa sona ho bua ka Jesu Christ mona jwale ha o boela o bala temana ena re tlwaetse haholo ke e hlahang ho Johane mane ke chapter 3 verse 16 ya teng e re hobane modimo o ratile lefatshe hakalo o bile wa lenea moraona ya tswetseng a nnotsi hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a ske a timela ampe a be le bophelo bo sa feleng jwale taba ena e ntse tiisa le ona hatiselletsa lebaka leo Christ a tlileng ka lona ke rata haholo hape ho Johane chapter 10 ka temana ya 10 e re ke tlile hore di be le bophelo mme di bone ka ho fetisisa ke tlile hore di be le bophelo di bo bone ka ho fetisisa jwale ha o bala Juda mane ena le kgaolo e le nngwe fela ha o bala temana 24 mane o e bala qetellong mane e re Christ ha ile hantle o tlile hore le seke lawa le ho le hlaisa pontsheng ya hae e kganyang le sena le theba le nyakaletse e le hore ke taba e hlahiswang hore ihle morero wa Christ ke hore o tlile hore re tle re ske rawa ke hore ra wela sebeng jwale o tlile hape hore a tle re hlaise pontsheng ya kganya hae pontsheng ya kganya ya modimo re sena le theba mme jwale re nyakaletse e le hore ha re akaretsa sepheo sa ho tla hwa Jesu Christ lefatsheng ke hore ntlha pele ke hore re a ithuta hore Christ o na tlile ho tla falatsa le ho dia mesebetsi yohle ya diabolosi e le hore ke ho tla qhaqha le ho senya le ho tamukanya mmuso wa lefifi e le mmuso wa diabolosi e le hore lefu la sefapano le fane ka tlholo hodima mmuso wa diabolosi jwale haeba Christ re ithutile mangolong a fitileng hore o hlaloswa e le yena efangedi ya modimo ho hlakile hore efangedi ya ka mehla le mehla ha e phatlalatswa mosebetsi wa yona ke hore e fedise le hona ho tamukanya mmuso wa diabolosi ke ntlha pele ntlha bobedi ke hore efangedi ena ke yona e tlo re pholosa dibeng efangedi ena ke yona e tlotla e re pholosa dibeng hape efangedi ena e fana ka tshepo bakeng sa bophelo bo sa feleng ke efangedi e fanang ka tshepo bakeng sa bophelo bo sa feleng efangedi ena hape ke matla a re thusang hore re tle re ske ga wela sebeng e le hore ke rata ka ho fetisa hobane morena modimo ha a thabele fela hore ebe o lopollotse moetsa dibese sebeng sa hae ke hore empa o lakatsa hore kapa thasello ya hae le tabatabelo ya hae ke hore moetsa dibe ha sa mo inolotse kapa a mo qaollotse ka ga tebetebe ya sebe a boele a mo fe matla a hore a ska khutlela sebeng sane sa hae sa pele le hore modimo ha ntsha sebeng sa bohlola o nthusa hape hore a mphe matla a hore ha se ke amoetse Jesu Christ ke phele bophelo ba kgalalelo ke se khutele morao diketsong tsa ka tsa bohlola ke ntlha e bohlokwa ka ho fetisa ena ke matla a efangedi a re thusang hore re tswe sebeng mme ke matla hape a efangedi a re thusang hore re ske ra boela ga wela sebeng taba tsena ke ditaba tse molemo jwale ha o sheba taba ena e re ruta hore ka ha efangedi ena e rutwe gale ho tloha serapeng sa Eden e le hore ha o thwe ke ya ka mehla le mehla e le hore ke efangedi e tla rutwa ka ho sa feleng ke rata haholo taba ena ha o bala ho tsheno kgaolo ke ya bohlano re tla rutwe na manyeloi ha bua ka Christ a reng ka ena re bala tsheno kgaolo ke ya bohlano jwale re nka temana 12 le temana ya 13 e re a ne a re ka lentswe le phamileng konyana e neng e hlajuwe e loketswe ho nka borena le monono le bohlale le matla le hlompho le kganya le teboho mme ka utlwa dibupua tsohle tse lehodimong
le tse leng lefatsheng le tse ka tlase ho lefatshe le tse lewatleng le tse ho tsona kaofela di re ho ya dutseng droning le ho konyana e be tebo le hlompho le kganya le matla mehleng le mehla. Modimo wa boko ka tsela e kgethehileng e le hore dibupua tse leng lehodimo mane manyoloi baholo bana ba 24 le dibupua tsohle tse a ileng mahodimong ho thwe le tse leng lefatsheng le tse ka tlase ho lefatshe lewatleng le ikanteng tse nne tsa lefatshe ho thwe di ne di meketsa ho ya dutseng drone le konyana di re e be tebo le hlompho le kganya le matla mehleng le mehla e le hore ehle di bupua ha di tadima seo Kreste a se entseng sefapanong ha di tadima ke hore leano lena la topollo le etseditsweng motho moo motho a pholoswang dibeng tsa hae moo moetsa dibe a tloswang bophelong ba hae ba sebe mme a kenywa bophelong bo sa feleng di a hlollwa mme ke hore di sitwa ho iphapanyetsa taba ena di re ho modimo le ho ya dutseng droning e leng konyana modimo e be borena ho iswe borena le monono le bohlale le matla le hlompho le kganya le teboho ke hore lerato lena le qhibidisa dipelo tsa dibupua ke hore le rona re le ba etsa dibeta ba ena ba halaledi ke hore ya hlolla ke hore ha o tadima seo Kriste a re tsitseng sona se fapanong ke taba e makatsang ke taba e tsotehang ke taba e ratehang ke hore re sitwa ho utlwisisa hore na ho tlile jwang hore ya neng a sena sebe ebe o tlo jara makgopo a rona ebe wa thagiswa ha ene e lokela ebe ke rona ba shwang re bona e le yena a shwang a sena molato mme taba ena re ka nnete e tlisa thabo le kgotsofalo dipelong tsa rona re bona lerato la Morena Modimo ka botebo ke ka ho Paulus a re ke hore ya re sa re letho ka yena a nashwa ke hore sebakeng sa dibetsa tsa rona mme wa tisa hore Johane mane o re hantle ha se rona ba ratileng Morena Modimo empa ke Modimo ya re ratileng ho a ileng a fana ka mora hae ya tswetseng a nnotse e le hore lerato leo Kriste a re bontshitseng lona sefapanong ha Kriste a ne a hlongwe jwalo ka flaga a eme pakeng tsa lehodimo le lefatshe ke hore taba eno e ne le pontsho ya lerato ya Morena Modimo ke hore Modimo ihle wa re rata re le dibupua tsa hae mme ha ona lebaka ba ratuwa ha ona lebaka la hore re ka timela dibeng tsa rona Modimo a sa re etseditseng ntho e kgolo ha kana jwale taba ena ya re bontsha hore ho latela bohlokwa ba evangeli ena ho a hlaka hore e lokela ho bolellwa batho bohle ba aileng lefatsheng ke hore taba ena e hlahiswang ho tsenelong mona ha o e sheba e re hape ka bona lenyoloi le leng le fofa mahareng a lehodimo le tshwere evangeli ya ka mehla le mehla ho e bolella ba aileng lefatsheng le ditjhaba tsohle le mefuta yohle le dipuo tsohle le merabe yohle re ka nnete ho latela hore evangeli ena e pholosa baetsa dibeng tsa bona e fana ka matla a hore moetsa dibe ha a sa pholositswe sebeng sa hae a se boela a kgutlela sebeng ke hore ho hlakile hore e tla lokela hore e phatlalatswe ka dikanta tse nne tsa lefatshe taba ena e tiswa ke Mateo kgaolo ke ya 24 re bala temana ya 14 e re evangeli ena ya mmuso e tla bolelwa lefatsheng lohle e tle be bopaki ho ditjhaba tsohle mme e tla ba hona bofelo bo hlaha jwale re tiisitse nakong ya ho feta kapa karolong yane e rileng ra ba le yona ya pele sontang se fetileng hore ehle evangeli ena ka morao e phatlalatswe jwale ke moo Kriste a tlatla lefatsheng jwale taba ena e bohlokwa hobane ra bona hore ha hona sebupua se qhelelwang ka thoko batho bohle ba phelang lefatsheng ba Africa ba America ba Australia ba Asia kaofela ba tla lokela ho fumana molaetsa ona wa tshepo molaetsa o re bolellang hore Kriste ke yena topollo ya rona ke yena matla a rona ke yena bohlale ba rona ke yena kgalelo ya rona le ho loka hwa rona jwale ha o bala ho Mareka mane chapter 16 verse 15 e hlahisa taba ena e re a ba re ho bona e yang ka lefatshe lohle le bolelle ba bupua bohle evangeli ile go Mosotho le China o le Lekgowa Mochangane mo India evangeli ena e lokela hore e bolellwe batho bohle e lokela ho fihlela merabe yohle ya batho jwale ke ntlha e bohlokwa ka ho fetisa baratuwa ena jwale ha re qetella karolo ena ya rona ya pele ntlha eo ke batlang hore ke sie dikelellong tsa lona baratuwa moreneng ke hore evangeli ena ya ka mehla le mehla e tshwerweng ke lenyoloi la pele
ke efangedi ya sefapano, ke efangedi e tlisang tshepo lefatsheng la rona le seng le timela. Jwale ge re efangedi ena ke Jesu Kriste ka sebele, mme ke efangedi e re senolelang lerato leo Modimo a re ratileng ka lona. Jwale ke qetella ka hore ke bale Isaiah kgaolo ke ya 53 ge nka temana boraro ho isa ho ya botshelela, ke temana yo re kwalang boithuto ba rona ka yona ka jeno. Isaiah kgaolo ke ya 53 ka temana ya boraro. Jwale ge ya ho temaneng ya botshelela e bua ka Kriste o e re o nyatsitswe a forallwa ke batho, ke motho wa mahloko ya tsebang mahlomola, ya tshwanang leo batho ba tshabang ho tadimana le yena. O re ge mo nyatsitse ha ra ka re letho ka yena, ka nnete o ipedisitse malwetse a rona, o nkile mahlomola a rona, empa rona ge lekantswe ho ba ke a lauang ya otlwang ke Modimo ya hlomodiswang. Athe o hlabetswe dibe tsa rona, a tetekwa ka baka la makgopo a rona. Kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse hodimo, mme re pholoswa ke maqeba a hae. Bohle ge ne re lahlehile jwalo ka dinku, ge ne re ya e mong le e mong ka tsela ya hae, empa Jehova o mo jarisitse makgopo ohle a rona. Modimo a bokwe ka tsela e kgethileng. Temanena bohlano ka mehla e watla pelo ya ka ha bohloko e re o hlabetswe dibe tsa rona, a tetekwa ka baka la makgopo a rona. Ho thwe kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse hodimo, mme re pholoswa ke maqeba a hae. Modimo a bokwe ka tsela e kgethileng. Modimo a bokwe haholo ka seo a re etsetseng sona sefapanong Golgotha, ha ne a tela mora hae ya tsotseng a nnotsi Jesu Kriste ka sebele. Jwale ke re baratuwa a Modimo a re thuse hle ge amohele efangedi ena. Ntho e nngwe fela e ka pholosang moetsa dibe sebeng sa hae ke ho amohela Jesu Kriste. Mme ke kgodisehile baratuwa hore ha hona motho lefatsheng, ha hona sebopua sefe kapa sefe lefatsheng se ka kgahlanang le Jesu Kriste ya ba se kgutla se ntse se tshwana. O keke wa kopana le Jesu Kriste ya ba o kgutla o ntso tshwana. Ke ka hoo efangedi ena ge reng e na le matla a ho pholosa, ebile ka boyona ke hore ke matla a ho pholosa mang le mang ya dumelang. Mme efangedi ena re ke Kriste ho thwe ke matla a rona, ke bohlale ba rona, ke kgalelo ya rona, ke topollo ya rona. Se ke wa fetwa ke karolo ya boraro eo re tla re tshwara sontang se tlang. Ke lebohile haholo ka nako ya lona hle baratuwa, mme ke sentse ke re ha re hopoleng ho tshehetsa mananeo ana a rona YouTube ka ho penya konopo ya subscribe. Gona le konopo YouTube ya subscribe channeleng ya Tseba Bebele, ha re tle re tobetseng e le ho latela mananeo ana a rona. Thuto ya rona e fella mona, mme ke tla kopa hore ke behe mantswe a thapelo e le ho kwala. Modimo wa rona ya le mahodimong ho lebile ka tsela e kgethileng Jehova, ka lebaka la efangedi ya ka mehla le mehla. Re kgodisehile ka jeno hore ke efangedi e re lopollang sebeng, ke efangedi e re fang tshepo bakeng sa bophelo bo sa feleng, ke efangedi e re fang matla a ho se wele sebeng. Modimo wa rona ge a leboha ka efangedi ena. Efangedi ena ge ithutile ka jeno hore ke Jesu Kriste ka sebele. Morena wa rona ruri ge hlolletswe ke seo o re etsetseng sona Calvary, ke seo o re etsetseng sona Golgotha. Ha Kriste a ne a fanyewa sefapanong, mme a thagiswa, a beleswa mojaro wa dibe tsa rona. Ha e ne lokela hore ke rona morena ba tlatlapuang, ba thagiswang sefapanong moo, ya ba ya neng a sena sebe, ya neng a sena letheba le sekodi, ke yena ya fanyewang, ya kgokgothelwang ka lebaka la makgopo le dibe tsa rona. Morena ge lebohile hle ka mphohadi ena e kgolohadi, ge lebohile hle ka Jesu Kriste Modimo. Re kopa ntate o bule dipelo tsa rona hore re tle re amohele sehlabelo sena, re tle re amohele mpho ena ya mohao, hobane tshepo e teng mading a Jesu Kriste. Morena ha o tsotelle hore na re se re tetebetse ka hara sebeholo ho kae, ha o tsotelle hore na Satane o se re entse ntho tse bohloko ho kae. Re na le mengwapo morena ka, re qhitsa madi a bohloko ba sebe, empa Jehova ge a leboha hobane Kriste o teng ho tlama le hona ho thoba maqebana a seng a bakwe ke diabolosi. Morena wa rona ge a leboha hle, re fe matla ha re qala beke ena e ntjha, mme o re thuse hore jare ho fihlela re tla boela re kopana sontang se tlang ho tswellisa pele ditaba tsena tse molemo. Ge lebohile hle morena wa ka ya le mahodimong, tlotla le poko le thoriso le matla le bohlale le tlhompho le borena di bitswe ho wena ka mehla le mehla. Ra rapela morena, amen. Baratuwa ge boka